Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin alladzi ja'ana bil haqqil mubin wa arsaltahu rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du, aqulu da'iyan wa mutadarri'an ilaihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi ala kulli hal. Amin ya mujibas sa'ilin. Hadaratil muhtaramin, para ulama, para masyayikh, para pengasuh pondok pesantren, para pengasuh lembaga-lembaga pendidikan Islam, kong langkong majelis keluarga telem karai, majelis keluarga telem somper pajung, majelis keluarga rosong pondok pesantren Nurul Jadid, tor seteja keturunan dari Bani Syarqawi juga hadir, ajunan Kiai Bahrul Rosi minangka sesepuh dari kegiatan siang hari semangken, seteja durriyah dari Juk Korseh mangkan dan gulai patoju Korseh. Yang terhormat Bapak Kepala Tisah beserta seteja aparatur EPON, panitia penyelenggara, terutama komunitas kepemudaan, saya ketuai sarang saya nyelen aing kenyek kempakun tak lem-lempo norok kabeh. Benereng laki norok kabeh. Seteja hadirin hadirat, muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, siang hari semangken kita bersama akompol istong majlis seinsyaallah penuh barokah. Acara Kak Dinto minangka ngehaul angin obek leter nih entena lebaran ya takok roh ibu bawa binian roce panitia wajah negule sabah kas penewa sabah din nadu jan raja gule nih. Hari semangken Gak Dinto peten gaule sarang ajunan membeda acara haul dari pujuk Korseh kota bejuk Korseh yang menurut napak tilas sejarah ipon jaipon Ki Buru Abtine sempat mendengarkan sekelumit bahwa beliau Gak Dinto keturunan dari pujuk Abdul Kidam se Astana bede larangan. Pujuk Abdul Kidam Gak Dinto para Rabu epar dari pujuk Abdurrahman Rabe. Karena pujuk Abdurrahman Rabe Gak Dinto tak andi potrah, maka kemudian Gak Dinto pah muntut eparepon pujuk Abdul Kidam dan dari pujuk Abdul Kidam Gak Dinto pas andi potrah banyak termasuk engki Gak Dinto pujuk Abdullah Batu Ampar Temur.
Maka kemudian tumbuhlah generasi-generasi yang luar biasa, termasuk ingki gak dinto Sultan Abdurrahman seteti bupati pertama si beda isu menep leres ingki eki mi oning epak gula termasuk ketoronan Judul Kidam karena kopur nemba gula beda rabe jadi gula uning karena nikai fatihai menolok berarti gula entar ke kantoh entar ke pujun tibi kengki ijong ngobe gula apa lemari beki cabi senap ente ge congok akhirnya ente kan apa lemare apa mon kita mare tak usah habis berarti gratis ente ge congok tak kok beli beki mon beki tak boleh keluar pulih gua kayak ngenjek cara beda amplop yang tepes masa tepes bon mari bon nanti berarti mangken alhamdulillah gula mangken la karela aku nah ya habisnya lah tak usah bon bomon gula mon tak usah oh tahu wes lah bon kita lanjut gi para Rabu abdina eston ada oning pas herejuk korse panika buru oning semangken dan ternyata gi buru abdina mireng khabar akati gak dinto bak semua tak kerjat ning dalam ateh bahwa ternyata gak dinto adalah keturunan bujuk Abdul Kidam juk korse besera semen juk korse gitu nukoya Allahu Akbar ma pahalu gulu aki nukoya an nukoya hingki ini gak nukoya oh nukoya sanika beda kemiripan dengki beda kemiripan kita cuma berharap seteja si hadir gak dinto potona bujuk kotu nerosaki lalampana bujuk karena terus terang para bapak para ibu Sayyidina Ali minabi tak kalepa pernah adebu an-nasu min jihadit timsal akfa'u abuhum adamu wa ummuhum hawa'u fa iyakun fi aslihim syarafu yufakhiruna bihi fattinu wal ma'u manusia kak dinto para Rabu dari segi derajat kak dinto sami derajat abuhum Adam wa ummuhum Hawa apaan pada Nabi Adam ummina pada ibu Hawa fa iyakun fi aslihim syarafun mun andi juk bujuk bagus mun andi juk bujuk mulja yufakhiruna bihi sebisa orang panika topoton membanggakan diri kepada asalnya itu dak gajuk bujukun gak dintoke ngain fatinu wal ma'u pada ika kebai dari celot pada ika kebai dari aing manih di ketoron apa serak bisaos pada ika gebai dari celot pada ika gebai dari aing maneh makanya kaula ajunan tak patot abek gak dintomong mesombong podan ketoron apa serak kecuali nah pada kecuali ini kan itu kecuali nak foto nagak dinto bisa nerosaki lalam panah pucuk Allahumma shalli ala Muhammad karena apa para bapak para ibu gak dinto seepa polong ku laku seepa polong antara nak potona ben bengesepona gak dinto kotu beda setong frekuensi tetimi nabi beda setong frekuensi beda setong lalampan si asampung ben bengesepona gak dinto paku ni papolong ku laku pada masuk surga amin. Bila kak dito tada frekuensi na tada kelakuan sepung nyampung ban pujuk na maka bagi pujuk kak dito para Rabu repot dia sing ngakon na Nabi Ibrahim kan sabanika para Rabu sampai Nabi Ibrahim ausul karena Nabi Ibrahim kak dito sarang Allah peteti imam Nabi Ibrahim diangkat kak dito iwisuda sarang Allah peteti imam. Kemudian usul Nabi Ibrahim qala wa min dzurriyyati katipun apa topoto abdina bekal dadi pemimpin juga
qala la yanalu ahdidz zalimin. Tang janji jeria tak kira tepe kareng orang dolim. Apa dolim gak dinto? Menempatkan sesuatu pada bukan tempatnya. Abah panika dadi potona bujuk tapi ternyata tak ngereng lalampana bujuk, bahkan sak ngarosak lalampana bujuk, nika berarti zalim. Berarti mun zalim tak milo ka janji. Mun bujukun mulja ka baba tak kira norok mulja. Mangkane beri contoh para Rabu dalam Al-Quran gak dinto nak foto bagus gak dinto bentuknya adalah berbentuk doa, tapi minabina foto singet nenget gak dinto ngangkui adatul lil hasr, ngangkui innama. Tapi mau nak foto bagus doa tapi Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama rabbi habli minas salihin dan lain sebagainya. Tapi gak dinto bina foto senget nenget fitnah gak dinto tak usah repot langsung ngangkui innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Pasti dunia nabaan anak nabaan jadi fitnah ujian tak usah pentak langsung fitnah, tak usah ngajuaki proposal kan keluar fitnah, tak usah repot mau nyari contoh fitnah Arya sini gini tak fitnah kepi sembian norok pengajian mangken ada rumah terganggu bulan anak kan ujian. Sembian apa jeng melarat sehosoah karena ganggu anak kan ujian. Apaan apa jeng ternyata anak langsung masuk ke dalam sarung kan ujian. Coba cok tempak kudu geng terotawa ke asal lah. Bener gitu. Apa bener mata bener kalau meruku nah kudu keng terus tahu ke pabrikan lah pun ajudan agak semangken gak dito hadir gak dito gelanon tahlil mulai gelak tapi dia haul dapat tilas sejarah gak dinto pas keng niat Apollo ngeben pujuk ku laku ning swarga syarat aku tuh pada iman satu frekuensi walladzina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biimanin puru alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai kullum ri'im bima kasaba rahim. Orang seiman benak poton pada iman satu frekuensi berarti pujuk ni iman pujun pejeng pujuk na ladinin umat nak poton pada ladinin umat pur alhaqna bihim dzurriyyatahum papolong ngaben kok jiria tobo ton jiri long papolong ngaben kok ibu polong besera ibu polong ben pujun ku laku iswarga wa ma alatnahum min amalihim min syai engkau tak rang orang nak amalah bila bagus ibadah bagus enja kau tak rang orang dah keng bingko ibu polong ibu polong dalam arti apa pada masuk swarga. Maaf apolong belum tentu berarti sekamar jelas. Ajunan mangken gitu apolong ben kiai keng alhamdulillah nika kiai beli tas pangkung ki buru deurna man nyaman keng kok tak ngabada tak kok pegel mbian gini kawon wis kan apolong setong majelis keng keneng na tak bada mangkana Nabi ajunan gak ditu bade kiai adua manter masuk surga apa reng Gusti Kanjeng Nabi make tela ngoca amin pegel daerah tak kira polong mau napolong ning majelis swarga pada masuk swarga keng keneng nah tawon boh ayat kan jelas ke muslim napa ayat wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Siapa orang yang taat ke Allah, siapa seorang yang taat ke Rasul, maka orang-orang jadi ban Allah bakal ipapolongah apa orang-orang selama diberi nikmat ban Allah di swarga. Nabiyyin, siddiqin, syuhada, salihin ipa polong. Tapi jepon ulama sekocak mak akak dito walaisal muradu bil ma'iyah al ittihad fi darajah wala mutlaqal ishtirak fi dukhulil jannah. Seka maksud along bolong banika beni pas setong kenengan beni paha bereng masuk surga nah kemudian anapa derajat tak pada ibadah tak pada Allahumma shalli ala Muhammad. Mbian abolong go laku biju korse kornoro dalam bana abolong majelis surga kia keng kenang nak bada
Keng mun pada kenang na setong kamar ia pada tak pate nyaman kia debu negus bahar ya mun masuk surga tak turu abolong aban Mbah Mon awan apa jangan ya deremo nandi bidat dari yadan pada Mbah Mon hah gelo jadi sambian makelah makera Nobel sekali jak minta anak polong sarang emban sarang ke basiram pon ra tak nyaman ra ajunan dibeli bidat dari pampa wah pada emban tikel lain kamar saos ini kan betul kan bagi wah melolo wak mata wak apolo keben kanjeng Nabi bu tekilu tak nyang Allah dina kor pada masuk surga wae amin egi toh jaminannya sama kok apa jaminannya jelas Allah tibi si ada bu sahih a'dadtu li'ibadiyas salihin ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatar ala qalbi bashar engkau jadi aki katang kabula ikan di tang kabula segus bagus mala ainun ra'at nikmat yang tidak pernah terlihat oleh mata wala udhunun sami'at nikmat yang tidak pernah terdengar oleh telinga wala khatara ala qalbi bashar nikmat yang tidak pernah terlintas dalam hati sepenting lah nih come on teti paling mah bener swarga luar biasa tak ning pa beding akiban gending ria nik bini ni leri ya tak iya monggo laku nik bini wan ya ampun walau tafalat fil bahri wal bahru malihun wa la subha maul bahri gadaqa wa ku orang beremah cek saking acopa kaing tasik ring bini swarga cek saking acopa kaing tasik aing tasik nacen taber wah dari saking ratina mundring bini dunya bagalar lah pada ban memes ro memes amanda manopo saparo tak go tak tano ja tau jo nyongok gi gule ke amanda manopo sawaan gule lebur ya geng-geng gula aduh ya Allah wa rabbi lerat ngarat geng tak bisa madar Allahumma shalli ala Muhammad apa mageler ratin mon gi bidat dari suar bidat dari dunia ni kan tak bisa dan sampai matabar aing tas tak bisa saja paling gun resber maberes butun deh tambahi coba beceng langsung letu keluar sekin oh ada apa magi butun sangka sengidi ngagi baun alhamdulillah keng mun nak kena gini ingat kan ngana kana gini kan ring sekolah ki endetung jolonan jauh lesoh pai siom nak kana apa nika seger boleh lo jelo nyaman guru pokon je ngele kasih setin na guru alpo wa pon rara bu sebutan gulu mul jakin nikmat napa pun itunya nih napa congoco illa mataul gurur wakun wah tak bisa dan kesenangan yang menipu bener gitu kesenangan yang menipu pese ibu ampu aki dak mari barin mayu ampu aki pesen bro nalikan benyaring mati asep sapro mayu ampu aki pesena gajah ngomong mandi nali lawe nali rojul dari posa masya Allah ketopak keluar serapi keluar ajam laki pate embi dok karin embi sape dok karin sape aduh bade si atutuan jangan mimpi suruh nginum landon kapur haram kok mare aku minum landeng kapur kuda iki minum landeng kapur iki punten ongguan minum landeng kapur kuda angak nih are beni tambon koron area aduh payah area patak ning patik si bobo aduh ya Allah marah ini ngaki apa setak meriah di barin mon pah bade kiai di barin pas telocor debu sorong ngontal belikir acor ayontal dari bon dari ngitek kene pucuk setin jompok ngabi to segeme ring mati sebulan bade sedua seket ge dojen dua sek ing dua seket tahu dina sakuni jan dina jan sakuni badai ten guleng isen pengajian di Benggalan pah debu senika gak ditote yu maki pengaan ro demen bedereng mate ge yang alhamdulillah bah oleh rang-rang ijo teh yu maki rang-rang ya jak mon bade nikmat teh syukur
wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan fakafarat bi an'umillah fa'adaqaha Allahu libasal ju'i wal khaufi bima kanu yasnaun. Allah beri perumpamaan pada setong tisah nikah aman, tisah nikah tentram, rezeki keluar dari man gak aman. Duh, ternyata apa kufur nikmat orang di sana tak pati nyokori nikmat dibudin bi Allah Ta'ala beri rasa lapar, beri rasa takok gara-gara kalakok na tibi. Indonesia ni kurang beremah keng ayat bani ka ayat Mekah ben Madinah ning tafsir keng gula mikir Arya beda korelasin ben Indonesia ni kurang aman beremah aman mak bisa mungkin PPKM mak beda pengajian kurang aman gula malam ngisi pengajian ningi Perak Kalimas Sorboja aman dan apa ada dan apa sebenting jangan penjeraman sama maskeran kok manu kengkong ke atas panggung buka wi gula apa wapi dah tua maskeran hah benaran buka wi gula ya pidato gula wah kurang aman aman tentram rezeki datang dari mana aman Indonesia ungguan apa sedak baju kan jete baju daun baju kebai buntun kok tasik merungki baju kapi tenggang keluar di mana-mana bener dujak tanah Madura pok tapok tadi genteng gunung ikut gengkuk tadi batah betor jadi peregi apa sedak baju fakafarad bi an umillah pak kufur nikmat Allah jadi beriin sen ke rezeki kun pese mun bedi pese beni rezeki mun sehat beni rezeki lancang umur beni rezeki mun pese puru rezeki capok punya mate ada pesena sabada mah ngaraban pangeran ida bui kapiaki pesen jong mun setejong mabuk mun dibeureun mabuk fa'adaqah Allah libasal ju' ekonomi tak pati nyaman makin butan wal khauf takok ngitek ni dari saking ngitek kapi saya lakoni bener mangga namun pada syarat Islam lakonin mun sambian tak bisa lakoh masalah khilafiyah embian jak ngocaen mun bilan pada orang bini embian pahadar jadar bi embian cokocoh neng setia jiria oleh pajadar kapi kan pada YouTube guru kalau pakai cadar wanita itu madhabnya Imam Syafi'i kalau tidak pakai cadar itu madhabnya Imam Hanafi kalau pakai masker madhab Jokowi kan pada di YouTube bodoh ada madhab Jokowi pada madhab Imam Syafi'i pada kepilih ya madhab Imam Hanafi bodoh ada pakai kayak lakin acadar gitu Allah orang Madura ko angko mon suruh acarok ning yada magi arek corai bas labas angko sampai gubernur Bahadabu gubernur Jawa Timur Bahadabu orang Madura sakti capok pada penyakit setiap ada sakti hilang ke arek bengal ke suweb buruh yo kerebur